Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Peke. Yu sapa apa panggu? Agak. Iku agak semua lo kemai. Ay dari tadi sapa yu, ternyata yu di sini. Ajak bawa nama sapa kak? Karena tu Dendre masa busuk buka loka sebadik ni tak kak? Sebadik ni maco Kenapa yu begitu panggu? Aku bite balandai. Persahabatan tak. Dek nasi cori ki. Nasa tahu persahabatan ini bagaikan kepompong. Nah di pada ki meongin na balau teman kaga. Napa dek tu isengnya aga guna ku pak. Dek siseng tak guna nu. Yu taliwak lah dek panggu. Oh, pesan nak ditaliwak deh. Yang penting mau dina boleh kuih. Ya memang nanu pereng musik sedih. Ucecet ya nak kereng musik sedih. Pak tanah sinetronnya. Ya memang na. Anda nak karo? Ikut tuh. Tak bekapa ko mandala sesuai, muka kakak lagi bela. Bapak. Aga, berusaha ka pape. Nah, gini ka pape si Diki. Aja mah pape. Pape ame pula na tahu di situ lah noko. Itu sembara tuh musur nih. Tugasku suruh ka ibu pape. Mana kawas agak tugas si mesur ibu pape tugas agar Diki. Tugas seni budaya. Sembaran na tuh asa itu tugas mesur ibu pape. Kamu kemana malah ke bangku? Apa? Ayo. Sapar ku pakar. Tama no palipong. Gutu-gutu sedih Dendre. Magi apa na dek na tepa bosi. Jika na tu nanu katuang aku pat sadia ku. Apa tujuan? Na dek na bosi. Na kelo sikap bosi. Lupuna apa haru Dendre gutu Ja, paharu pai sapo ku nak kupuleriolo ki mitai. Tak busia mani rupai. Mapada mani aka tungaku tak busia digangken. Elok ge biasa ka bantu Elok pada cengi sapo. Betul aku kadek gabi jumpa. Dia nak cocok nak ku tanya hidup ke dia. Dia nama dia sapo. Harus kilo sampai mana ni batan. Amun lo kabar nak ku iya lo sapar ni ro. Oh, mun pak ku tak busia. Wah, tak kasih untuk cewek ke kampung. Dikasih lah bu. Si Basil kain lah. Kasih kurang megar.
Tama tuan. Haji bari ka baru. Haji bari tu. Agak si malah kun rin ko to lah. Le maji tu dah tu dah. Ini age yang letih bangku pakai. Kasih kalau kadarat. Udi, oh selalu ka sapa paka. Lo kemana pakai? Ibu pape. Haji, tuan ana ni lo mau pilih pape. Kan iya, anda na suruh tugas na gay na. Ya lagi rami na kawasan tugas suruh na ibu pape. Bukan naruh. Makanya ni Haji. Macam nak silong ikut. Pada itu magaw pigaw ko karo mo ro mata jeng cewek si mata taong ka Manila kay nalaba. Hindi dito ko kuha mata niya cewek kit. Man, kalau ka. Cik, dek ni mati. Alah dia cingka kat selamatkan. Kenalah hampir. Mau buat mata madu keleng. Tuo si madu keleng. Untuk kalau si polo-polo. Letok ko. I no smoking. Agi asun. I tidak merokok. Oh, wah. Alamat tu pede cepat si polo-polo matomi. Anu kuro den re mak den nak kore na peruntu. Pepe angkutan. I disuruh mat dek, katanya I tidak berguna. Wah. Ya, patulah banggut nak makan de bakuru. Iya, katanya I tidak berguna. Terus persahabatan I tidak seperti kepompong. Katanya seperti Mion dan Balau. Wah, ca. Liwat patulah banggut nak kenapa mau bakuru. Iya, panggut taliwat lah dek. Tidak tak jaga perasaan I. I kan juga punya perasaan. I juga punya hati. I juga bisa tersinggung. Tahu madu keleng. You madu keleng kayak hantu saja. Nak kayak hantu. Kumero. Nak ku perhati kakku. Nak gunalah dok mau sebenarnya. Cuma ya ruang kota anu lapanggu. Dek nai seperguna kakku. Aku cek bawa nak ya. Nak ya. Macam kak jaga perasaan atau napa dek bising itu pediri hati na tahu ya. Jadi nak ku macet ke ya. Kada no. Oke. Ha. Tapi engkau tu syarat nah. Agak syarat nama madu keleng. Syarat nah harus ku buka baju. Aku macet ku ya. Pak iya tu selama mantaji kak tai tahu belum kamak baju jadi harus ko buka baju toh. Jadi I lepas baju. Manesan ya tu masa lu toko buka sulara. Hei, kenapa madu keleng? Astaga. Wadik, anu tesia itu. Berotot. Oke. Jadi maku kue resmino mentaji full loss ku. Full loss. Polos. Apa itu? Pengiku nama madu keleng. Oh, followers. Ero. Oke, full loss. Followers. Yo, ero. Uti. Adi. Ku balanda. Kung kawatu.
Pitaki ber. Ucece tawin ako. Oh surpe mak dek dendre. Labalan dah. Ucece tu nak sure mak dek tu. Mak tak perengerang. Kan hampir gesek balandai. Koro. Iku ita. Si segaga para sejukan. Hampai. Maksudnya hampa bagaimana mak dugeleng? Masugu iya tuh. Nak komentaji ke pulosku. Followers. Ya ro. Duka-dukan harus unik. Unik bagaimana mak dugeleng? Pakwe. Kita kana nak kuya joka pakwe. Pakuro ya sejokang kali nggak linggo na supaya bervariasi. Oh, oke. Coba guys. Wah, nak untuk ro juga. Padahal iban aku titilin wanya. Tika stop ke Belanda apa? Pusiku minta ke Belanda. Mah gue nak kiru tawik juga. Segini na tu hati tilinoi. Nak joka tahu lenggak apa ku. Ngapa aku kan kertiti ku ja perita Belanda. Oh, oke. Tunggu ai ulang. Cana. Engkau ni paku ni rujukan rujukan biasa nulu nari de nanu apa riasi. Pak narimpo mama tahu. Saya kurang juga turang. Tidak mungkin tu Belanda weh meja iri tanah rimpo kau tu tahu weh. Belum ku ni juga biasa no. Ya, karo. Jadi mau dibalu tanah tayar? Iyo jadi. Bagi yang kata lo meli. Kalau meli aja cuma 5 pantai Tommy. Wah, pada tu mitur panggelion ni. Aja bahan bati-bati kita pakro. Ubah langsung set dia dara. Ji nak apa kero mawatan na la tahu Nak balo ecerang ni pasti terala. Wah, iko tu. Bensik ka pe balu ecerang. Aja bati-bati kita mapakwangi. Karo may magalo may kapakkan karo karo. Yan aro ka pelo kita. Iya Ji magala Tapi makajamba jo ya Ji na. Kuturan tasa no. Kung masalo aja ko tu dari ase pa jama yo. Ji. Tolo jam bapak macoy. Yang mamal batas sapu ya alar keje. Malu pubatan nai. Makanya to pa. Wala batas sapu. Garong. Gumala ko tu bari. Kau bantah gumala ko tu.
Ala, bebe, bener kan polok ke rumah talo, kakarya sa ko, bebe. Ay, bebe, patalaman. Ada. Ay, kasi polo, bugunan mo tari ko, abanta. Bale, bebe, lang na ko, ikaw, minagkawasi mo polo, pero nakakakuryasi, eh. Oh, mami ko hapay. Mago na riyasi ko takya ju mami. Hindi ka hamaming. Halo, ka malapas ka, kahe, lo polo, he. Minagkaw ka ko karagasi ko, bebe, patatayan. Oh. Jadi pa lamato ka mala batas sapo ya pa mamulo na ko man batas sapo magadyo yan. Hindi ka kapakay, halo, ka malapakay. Ciri-ciri ko tu ba Bari magi. Di mo bebe na. Minagkay ka punta dito bebe makko ko. Lita gila sila lo ka nakaragajir yawa. Bebe ba. Puta ka na taro. Dito na nagkago. Itoy ko. Mago ko jin mo kera. Higa hata ng kerato la. Ang kakirya si makbetang ka to tarya makbetay. Ika mabuha karya magalompok ro. Higa ji. Labanta aso. Oo pa. Asu. Tani aso, labanta, wabanta sa tatarwe. Masa ka kakurya si makbetay ka tarya na betay kasi buhay ka lo. Di balag ka ko yung siya to na. Oo ba? Biran ta sa na jim. Banali supaya ji mga ribi bos itu eh. Pagka na ako pagkugay. Baja pero ji. Isilang mesti ko baja. Awas ni. Manali si. Di dari tadi cuek-cuek cari apa mak du keleng. kaluru ku sapa. Isi tiga ngar si mak dener. Memangnya ada rokok you yang hilang? Iyo. Oh, me gagaluru ko lang niya ya. Cuma pakunero si polo-polo mi. Napaya tu. Nakodewa kaluru lalan na sesuai he. Repa-repa we ko. Ya lagi nama mulan itu. Itu rokok you yang hilang atau rokok orang yang dibuang? Iko sa di Balanda. Paung ko na. Nakungka ni aro kaluru ikutanay. Si polo-polo, berarti kaluru ko na tu. Di mana pun itu. Jadi nakumita ko kaluru ko lalangnya si polo-polo. Ite bawan nih, pak kaluru ko ma tu. Gila Balanda. Tepa bertemang sebelah madu keleng. Balanda pura nu mandre. Hah? Belum madu keleng, ai belum mandre dari kemarin. Awa. Andre ku Balanda. Pak diga tu tainu. Ai kira you perhatian mau belikan ai makanan. Balanda, iya lagi malupu de pemandre. Pakoy. Mana pa ilo sapa anu wadinya Andre. Di mana madu keleng? Mago sila Balanda na pakro. Baru-baru man kasi din berpisah na. Si bawa mo ni sila madu keleng. Di na cocok ya. Pakai Balanda. Cik bawa aku ya. Ada. Hei. Oh, pakro gape ke Balanda? Gitu ya Balanda. Ke Balanda. Ni semua gaya. Negara-negara yang berpisah lagi. Tapi si bawa sih ko. Tidak dong mau kami Balanda. Mago enak ku si bawa kata we. Pak gara-gara iko na berpisah ka? Cemburu ko pasti kan tidak ada teman itu. Iya makanya dekat temanku. Nah, iya makanya aku. Kok kumaga? Temanku. Berteman gitu? Bro. Bawa na dong jabat-bati. Kita malasa.
Iku aku malah ko. Gitu palipak kay. Nawas bertemaki. Bertemaki ga? Iga tuh lo berteman sama iku. Di majalah.